हम कंचन झा समस्त मैथिलीवासी के हार्दिक अभिनंदन करै छी और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अहाँ सबके एकटा कृष्णाष्टकम सुनेबाक प्रयास करै छी। तो सुनू ई कृष्णाष्टकम। भजे ब्रजेकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीक्ष्यगुक्ष्यमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधुप्तगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशून्यकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्कनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया गोपया नन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाविधकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गनि सदा सदालसङ्गनि दिने दिने नवं नमं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुहृदसुनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरः नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्रभालशतपटं समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पशायिनीं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवाहिपायिनीं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणीं नमामि श्रीविहारिणीं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकध्वज जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। जय श्री कृष्ण।